фингалами под глазами, с kaut kādām язвами, slimībām какими-то mistiskām. болезнями. Jēzus cīnījās ar velnu. Иисус боролся с сатаной. Kad pienāks tev velns un pret tevi kaut ko darīs, runās vai kārdinās, И когда сатана придет к тебе, будет говорить что-то, искушать тебя, saki, stāv rakstīts. и скажи ему, написано. Jēzus cīnījās ar vārdu. Иисус боролся словом. Viņš cita ar vārdu velnu. Он бил сатану словом. Amen. Амен. Viņš teica, stāv rakstīts, Sātana. И Иисус говорил, написано. Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Ибо не хлебом Amen. единым будет жить человек, Viņš но tikai всяким runāja словом vārdu. исходящим Иисус Viņš Божий. runāja vārdu. И Он говорил слово. Dievs teica Eciķēlim, ej uz šiem kauliem runā. Бог сказал Езекиилю, иди к костям и говори. Daudz kaulu ir Latvijā. Много костей в Sausu Латвии, vietu. сухих мест. Mums ir jārunā uz sauso И valdību. мы должны говорить к нашему сухому правительству. Daudz ko runāt. Очень много чего говорить. Bet mums ir jāstāsta sava mēle. Но мы должны следить за своим языком. Jo nevar no mūsu mutes iziet negatīvais Потому что нельзя, чтобы из наших уст исходило un негативное pozitīvais. и позитивное Mēs runāsim одновременно. tikai ticībā. Мы будем говорить только вере. Jo pēc saviem vārdiem mēs tiksim taisnoti. Потому что по своим словам, Vai pēc saviem vārdiem mēs tiksim pazudināti. по своим словам мы будем либо превознесены, либо унижены. Daudz galvo. Многие говорят, No mutes liecības atnāk galvošana. «А, Kredīti saņemti. Vēl viena verdzība. еще Latvijai. одно рабство, кредиты. Un tik galvojuši un pārgalvojuši, ieķīlājuši, un mutes vārds ir sasējis. И говорили о том, и слово наших уст связало нас. Salman pamācības 6.1. Притча 6.1. Ja tu par savu tuvāko galvo, tad tu esi ar savas mutes sacīto saistīts. Un tavā paša mutes vārdi tevi tur savā gūstā. Jūs redzat, ka mēs nevaram jokoties, runāt, galvot vienkārši viegliprātīgi. Притча 6.1. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другую, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Tad vēl viens lāsts uz Latviju. Еще одно проклятие на Šis Латвию. kredīta lāsts. Проклятие Cik es кредитов. daudz zinu kristiešus, Как много я знаю kur христиан, ir iesaistījuši galvojamos brāļus vai māsas. которые поручились за Un viņi братьев и nevar atdot сестер, kredītu un, и они не могут отдать этот draudi jau ar кредит. dzīvokļu atņemšanu. И грозят уже тем, что отнимут квартиру. Cik tādu piemēru ir dzirdēti? Очень много примеров мы слышали. Ir jābūt uzmanīgiem ar savu И мы mutes должны teikto. быть осторожны Un mēs nevaram с тем, что мы viegliprātīgi говорим. uzrakstīt. И мы не можем vārdu. легкомысленно просто подписаться. Es kalpoju vienā pilsētā, es vienu liecību gribu Я pateikt. служила в одном городе, я хочу Un man свидетельствовать. stāstīja liecību. И мне говорили, Mēs nedrīkstam arī ar melno humoru mētāties, нам нельзя кидаться черным юмором, jo tas atnesīs ļoti nelabas sekas. потому что это принесет очень плохие последствия. Un viens brālis aizņēmās mašīnu, pat cik otrs aizbrauca uz И ārzemēm. один брат одолжил машину, так как тот второй брат уехал за границу. Vienkārši atpūsties. Просто отдохнуть. Un viņš sasit mašīnu, tas, kas paliek ar to aizņemto И mašīnu. тот, который остался с этой машиной, которую он Он сасыт одолжил у друга, луктури. и он разбил фонарь. Un tad, kad tas brālis atbrauca atpakaļ no И ārzemēm, когда этот брат приехал из-за границы, viņš teica, kā cik dīvaini. он сказал, ой, как странно. Mēs atpūtāmies, mēs iegājām šrotā. Мы, Kur viņi tur šrotu bija dabūjuši, es nezinu. мы отдохнули, и мы зашли в... Un dabūjuši sasist lukturi. Mašīnas lukturi. Nu, tāds, разбили фару. nē, sasist, tur ir kladbišķis Они mašīna. зашли на кладбище машины, нашли разбитую фару. Un И nofotografējās. сфотографировали. Un viņi ielika šo Sfotografировались. humorā. И они ради шутки Un uzrakstīja draugos, и написали в друзьях, ka viņi ārzemēs tam īpašniekam ir sasituši mašīnu. что они за границей разбили фару. Un viņi ielika saitā tajā draugos un vēl uzrakstīja. И они поставили в Драуге на Варду. сайте, поставили фотографию и Un tajā brīdī, kad подписали. viņi uzrakstīja vārdu un ielika saitā, И в тот момент, когда они написали это слово, поставили на сайт, šeit Latvijā šis brālis sasita tā brāļa mašīnai tieši lukturi. здесь, в Латвии, этот брат, который одолжил машину, такую же фару разбил. Vārda spēks. Сила слова. Viņi jokoja ar vārdu, Они шутили